Anya laki din! Nay, papil mo day tabas-basaan bakay? Siyempre papila ang mati mabasa lakay. Mabalin ayamot abasaan ti pinggan. Si kamot. Anya? Basbasaak man day tuy intid ni Kumari a Dolores itay. Anya ngay day ta? Nakaisuratan na giti plataporma na Apay, iso ka diti ibutos mo kapitan, bakay? San mat? Jakmat kayat ni Mari Dolores. Nagalas mo ti ugali na. Ngamuray kasta. Inawat ko latamot aday tuy papil nga inyawat na. Amangan nga may nuag sakit tinakam na. Kasta? Wan, gamno siyak ni Benjamin ti ibutos ko para kapitan. Ay, kitwin na. Awan mo't mang dikdiktar king ka, no asino ti ibutos mo. No asino ti panagkunam, kit matalag, ay kit ison ti ibutos mo. Aywan punsyo, ni Benjamin ti amok a matalag. Ngamen, amok a kabaalan na nga aramidan amin a pagsayaatan dito'y barangay tayo. Kaya't mo asawan, ni Benjamin ti ibutos mo para kapitan kumare. Wan kumare, ngamin, ada pa nagtalag kukan kwa na. Amok akabaulan na amin nga aramidan, ti pagsayaatan dito'y barangay. Kat sikangay, asino mo't ngay ti ibutos mo para kapitan? Ni usal ti ibutos ko, mare. Ngay, apayan ngay kumare. Apay ngay aday jay mo't nga usal ti ibutos mo. Kaslaawan am-am muna. Kan may sa, nadamag ko idi nagalas ti ugali na. Ay na mare, di mo kumamot sa wanti kasta. No para kan ka, kat ni Benjamin ti ibutos mo. Gaputa pa nagkunam kat iso ti hustaw. Sa bali mo't kanyak. Maawatam. Sa bagay mo't kit di Nga magkumaritamot ngamin mare. Suano mabalin, may sa kumamot at tao ti ibutos ta para kapitan. Ay saan ang mabalin mare? No iso ti pangguraam kanyak. Gaputa sa bali ti ibutos ko. Awan maaramidak. Basta siyak. Ni usal ti ibutos ko. Aniya? Apay ko makapungtot ka, no sa bali ti ibutos ni Kumari Upeng a kapitan. Ay basta, makapong tutak. Anya? Imbes ani Benjamin ti ibutos na? Saan matalay jay paylaang nga usal ti ibagbaga na nga ibutos na? Kit iso nga rod ti kayat na, lapdam ki din. Basta, nasakit tinakam ko iti dayjay nga upeng. Nasakit talaga. Di na amo ti makikooperate ama ko na. No kasta, nagiwaras kayo iti basit at tulong kadag iti bumarangay, Uncle Benjamin? Way, kanakan! Anya nga iti iwaras yun no bilang laang? In kind ka di, no? Kwarta. Ay na, kanakan! No itachimpo ti basing kawal. Kwarta ti mayat ngay waras. Ngamain, iso ti kayat nagiti tattao. Sa bagay mo't kit di Iso nga giwaras ak iti basit at tulong. Iti kasta, maalukoy ko tirik na dagiti bumarangay. Tapno siyak ti butusan da, kas kapitan. Sigurado na ita, Uncle. Sigurado na ita. Anya, mangiwaras ni Uncle Maa Benjamin ititulong titi barangay tayo kunam friend? One friend. Kat kwarta ka no ti iwaras na. Ay naggana san ano kasta. Wan, amumutan na singpat ni Uncle ko. Kat, kaano kanungay amang iwaras iti kwarta? Inton umay alawas ka no, Gina. Iso mo tinakunana idi nakasaritak. Ay na, maragsakan unay ti dayta nga imbagam friend. Ala, agpakada akon, tainakman ibaga kanya antik alanda. Sigurado ang maragsakan dayjay. Ngamin, ni Uncle Maa Benjamin ti manok na. Anya? Wen, antilanda. Kasta timbaga ni Jonah kanyak. Ay, naggana sa no pudo day tanga imbaganakan ka. Pudno, anti. Imposible mat ano agulbud ni Jonah kanyak. Sa bagay mo't kit di
Ay na, rumbang lang nga may kanak ay titulong nga iwaras ni Benjamin. Ngamen, iso ti manok ko. Kanikam kampanyak pay. Anya? Kaano-kano amang iwaras ni Benjamin ititulong. Intun umay alawas kanumat, anti. Ay nagbayagan. Di pay lang nga itan. Tapno kumamat ada maigatang iti karne. Apag iso ita matutudaw. Tanay, namagamot tin ti subel. Tamalanitan ko mga road. Anya? Uwan gayam. Sa dino nga iti pangiwarasan na. Ijay balay da kanumat ti pag-uurnungan tayo, anti. At least ijay tanawaya a pag-uurnungan ti tattao nga umay agdangag iti plataporma na. Kasta. Hala, uwan Gina. Jak liwayan day ta nga imbagam. Syakto ti kaunaan amapan. Anya? Adda iwaras ni Benjamin atulong? Uwan ka no lakay. Day ta ti umaimbagan ni Gina itay kanyak. Kasta ka day. Ay kat nasayat ano kasta? Ay da. Adan tumutla igatang ko iti karne. Anya? Namagangami ng tisubil ko kat. Nabayag asaan ang nakaraman iti karne. Imbagla amalanitan. Anya? Ay, anya laki din na ya bakit? Apay, masigurado mamay ka na ka ititulong ni Benjamin no bilang laan. Katuan, padasan da didak ikan. Kat isot di manok ko. Kanikam kampanyak pay. Dakas da no didak ikan. Ay namare. No ada iwaras ni Benjamin atulong para iti barangay. Saan ko nga awatan? Ha? Agmauyong kansamot tan kumare. Apay kumasaan mo nga awatan. Kat kwarta day jay. Apay, baknang kan, tadi mo kasapulan ti kwarta. Saan nga agmauyong anya? Ngamen, saan ko nga ibutos ni Benjamin? No bilang man ta adawatag, itulong laang nga magapukin ni Usal. Aniya? Kat, alagan mo't nga awatag amin. Idak pa'y katbirngasan di man nakaawat. Man nakaawat? Katuan, isuday ta ti awag da kadagiti tao nga awat iti kwarta kadagiti kandidato. Nga uray saan mo't nga iso ti ibutos da. Aniya? Kasta ti kayat asawan ti man nakaawat. Ay na, agyaman ak unay Sir Benjamin iti dayto nga intidyo atulong. Awan anyaman na, landa. Ad-adun tupay ti ipaay ko atulong, no siyak ti mapagasatan nga agbali na kapitan dito'y barangay tayaw. Ay na, sigurado na ita sir. Ngamen, ado ti mayat amang ibutos kada kayo. Ay, agyamanak no kasta, landa. Katsapal ako ma, tamaisa kayo amang ibutos kanya. Wan sir, namnamaan nyo dayta. Agyamanak, landa. Kat manungay tinted ni Benjamin king ka, landa. Ay kadakkel alakay, mabalin ka di abasay. Ti salsalod sodak no manaw. Saan ko damdamagan no dakkel wano basay? Ha? Uwan nga agpaisuan niya. Manong arod? Dakkel lakay, 1,000 city mil. Umdas nga igatang ko iti karne sa baon ta. Anya? 1,000 lang? Anya alaang mat nga ibagbagam. Better than nothing ako nada. Dakdakkel ang arod ti iwaras ni Usal inton bigat. Anya? Agiwaras mat ni Usal iti kwarta. Win ka naw. Dahita tinadamag ko itay napanak iti sentro. Mano ka naw? Dakkel. Nasurok a 2,000 ti iwaras na. Anya? Gina? Oh, antilanda, da kayo matgayam, parbangon pay laang ngam imay kayo. Apay, adda masapulyo? Kwa, umay ko kumasaludsudan, no puno tay nadamag ko. Nga da ka no ti iwaras ni Usal atulong dito'y barangay tayaw. Ha? Wen, pudno dayta antilanda, ngam no bilang laang tamang iwaras. Ijay laang pagurnungan na iti tattao ti pangiwarasan na. Kumbaga, dagiti laang tattao amang ibutos matakan kwa na ti ikan na.
Aniya? Abangan no panggapan nyo amapan, anti. Kat nakaawat kayon kan ni Sir Benjamin. Kwa, saan mat? Damdamagak laang, si kakit di mat. Nasaya at mat nga rod no kasta, anti. Ngamin, abangan numapan kayo manan. Nakababain mat kadagiti tattawa nakakita kada kayo, idi inawat yo ti inted ni Sir Benjamin kada kayo. Nay, papanam ba kahit? Nakapulis ka, Mike. Shh! Tagtagari. Anya, papanam aya. Basta, agulim ka, ada papanak. Kit ibagamit atap no amok. Mapanak ijay daya. Ijay ka no nga agkampanya ni Usal. Kat ijay ka no, amang iwaras iti kwarta kadagiti mapanag dengeg. Ha? Kasta? Wan punsyo, isu amapanak. Uray jayak laang igid. Iti kasta, sandak ang makita dagiti tattao. Tinapatag, makaalak iti kwarta nga iwaras na. Ha? Kumari landa. Neh, adak kamot ditaw. Si kamot kumari? Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo Aniya? Umayak lang mat agdangag no anya ti plataporma na. Aniya? Kat ni Sir Benjamin ti manok mo saan ka de? Day tangiwat mo kunak kumari. Inton kwan adda makangagkan ka. Unay mo tanday jay abakat? Di la mabain. Ha? Asino ti takda kamatam, Jonah? Asino pa'y kumano saan ani antim alanda? Hay, man nakaawat at talaga dayjay abakat. Anyat kaya't masawan? Man nakaawat kunak. Ngamin, imawat lang ano dan iti kwarta kini Sir Benjamin. Imawat pa'y laang kini Ma'am Usal. Di man nakaawat. Anya? Isu nga ado ti mangibagbaga aman nakaawat dayjay abakat. Gaputa kas jay ti aramid na. Ay na, antilanda. Kunaklakit day no asino ti binirngasan day ti manakaawat. Da kayo matgayam. Ha? No apay matgamin adala nga rudan ti inawat yo kan ni Sir Benjamin. Napan kayo pa'y laang idi nagiwaras ni Ma'am Usal. Kwa? Imbag kumamat ano saan yung imbagbaga iti tattao ani Sir Benjamin ti manokyo. Nakababain talaga antilanda. Ha? Anya ngay ita, manakaawat ti awag ti tattao kada kayo. Ay, manakaawat ka talaga, Mare. Ha? Aniat kayat mo asawan? Apay, di mo maawatan ti kayat asawan ti manakaawat. Di ka man kumare. Man nakaawat ka. Ngamen, imawat ka iti kwarta iji bangir. Imawat ka manan iji bangir. Isu aman nakaawat ka. Aniya, iti amin at tao dito'y barangay tayaw. Aga-asam, si kalaang tinaturod nga imawat iti kwarta iti nagsinumbangir a politisyan. Si kamat kumare, dakas ayamot dayjay. Aniya, saludsod ang pailaang no dakas. Salbag ka man. Hoy, landa. Ay na, siyak ti mababain ka puking ka. Ha? Anyaya ti parikot mo, punsyo? Ay na, amin mo ti napapanak. Ibagada aman nakaawat ti asawak. Salbag ki di ti kastoy. Aniya? No si kanto mga amin. Imawat ka lang arudin iji banger. Napan ka pala imawat iji banger. Anya kamutay. Nakababain day tangay naramid mo. Aniya? Ala, husto ka din day tapa nagungungot mo lakay. Agungot ka. Kato na iranod ka iti ginatang ko akar ni iti baka iti na minsan nga aldaw. Isumot jain si Dam. Nagmayat nga ron ti iigo pam iti sabaw. Sa ita, agungot ka. Anya? No anya man ti mangmanggag mo sa uti tattao. Italaang day ta. Adula amin aman nakaawat nga ibagbagada.
Bueno papagayam, ditan tinaggipusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.